Ayebare iwa wagmanitwe ahabwa program ya SISIIMUKA nturaje kumanya ngoroho uturukirize kandi nutureba twagaruka no muhumuriza witu omuchara Ayebare Prossy turi hanshongeze kwatena makage itu namunonga okushanga ngo harimu intanso harimu eminyangara harimu ebyina ahagati yaaba members abaryo mu famire yanyu shango gatakwatanisa nogu oguyaraba horiya nayo sityaho nomurro oguyachimanya ngo yo noretwe rguriya naretwe ife nahindura omuhanda yamanya ngo watunga nka accident rukubi nashabesha rayo kugira ngo nangwa kuri watorrayo eshonga nkezo so twenda kureba amakaga ntubasa kugaterekiraka ntabasa kugira cyahindukaho ntabasa kugira echa tambere keji so katumwachire ayongere kutoyanjura nabwanyuma turebe inshongezi Prossy twakwachira sister Charity n'abarebi ba TV West banyita Ayebare Prossy nyonsi yabona nimbatangira program kaburizo sister Charity n'amakire ntakwizaha katunagaruka Prossy okay okay Anoshota nyoni wastumanya gambe. No, Wanchereza riyari. No, mwe bare gumana mutwereza tubakuratira umyogeta ari yemwe nemwe mwe barabwe huru nabwe negerho imuriyo n'umutwara izi to one this day yeah muriyo n'umutwereza information ya man really radio TV mahure mwe bare munonga really society ne yambwa munonga media ubwo bwire hato butuzeki ubutukiremo so nimbatangira umuramo nko muramwa uko wagugamba famire ne kintu kikuru eka ne kintu kikuru era no mbintu byona government yakushimiye kubanza yateka amani mingi government eka ko kuboterize eka ko zitwa abantu abo kurwo mu maka nito tukushobora tukaza omirimo etari yemwe nemwe ito abantu abo kurwo mu maka nitwe abo kushobora bakazo mu business zitari zimwe na zimwe ito abantu abo kurwo mu maka so what does it mean omaka twatu ino butebekana omaka twaturije that means no buturashohore ntuza kusavingaje ihangari yitu tuza kusavingaje society yitu and echo kugira ngo twayangana twagira ki this is the way to go ekinimba ntakwenda tukirebe nkihano ninga nkecho butwiri no this is the life to go akariho bushumo ariho bunyegero ariho niyose ituzireki iturumu nauna wazo mbibuli Yesu Kristo najato bwire burahika umwana atakirebana na nyina utakirebana na mwinesho manya kikonkache tukuma isangwe si yagira ki yawa and twanturebe muri yecho hine bintu ebukuturetera sister Charity twazo muntaro tutakarebero kutwa kumara hentarezo naki nabwo nkibankenda tumanye entaro zarganka kugira ngo kuture twihire hortaro kanye cyaketagira ki tutarugarukam abuko ombwire bwingi omakagito abantu babirahi bari obuteikirizana tubukagira ki tubukabro oba muri abafumbo oba muri abo ruganda n'umuzarwa hamwe muri yeshagamemwe oba muri yo ruganda rumwe oba muri karemwe nanga muri nabarongo mukashoherizo barumwe obwanga ntubukagira ki tubukaba urukundo na nobwanga nibitambura ki bitambura hamwe rizo urukundo nanye cyakaro kugira ki konka ntugira abo kuba rwango nayo tine cye kugira ki cye kutuyamba rwango tine cyo kujya so abwa kintu rwandisa rwango ntugira rwandisa habwo kujangu ne leta yashasha magara gitu leta twaremererwa mu development leta twagira n'endwara mwene rwango iza kwerekereza so nicyo tukujangu yes no gwerabe turondo kuturagira ki onkaye no muntu wo kushanga amunyonkangana no mushije omushije yangine nawe bina bana munyotangambirogwe amunyotangamba ngo akanta makana obu yakutamire mwina bana abana abo tumucirwagarra munda atujangu at least tushemeye kutaho mu mberankejo and you two parties mwamara kuremwa habeho third party abo kayina imukikamba kajangu twarema hatagireho ndijo muntu wahanti na wakiza ari nyito kujangu these two parties arondo kuyakubasa kugira ki kuzigarkanisa and kutukuza ko families
hati nambwe no bwubwiro burosi da charity ebintu biriyo nibirete ntaro omumaka empowerment woman emancipation kintu ekyo kiresire ntaro nyingi omwe kukigamba nyo ndiyo mukazi ashomere bantu kandi nimpagira okushoma nimpagira ngo mukazi aze kukora nimpagira ngo mukazi arugo mu kiyungu nimpagira ngo mukazi areke kurubatirirwa konka tinkuhagira ngo mukazi oye empowered kuruga akiza kwitensa nyenda manye kibanyihiro mu kiyungu ekibanyihire kuri mu kurubatirirwa kindi ko mu misho feeling that what konka kushanga wargenyima uiza no kwita cyakizeki nakakaro ekindi ahentaro zo mu maka ebibanza abantu bariyumba rwanda ebibanza nango are kiri kunshasha no ushanga umukazi no mushija bariyumba rwanda ekibanza oshanga abana bariyo batiranye nabo nishe bahamunugo ntwende ekibanza. Are you getting omuzira akakushomesa ninga yakuzara ya tovu nanizibwa yibona yakuzaniye wihiko buye gukora ryo cyaro no hingo muzi kora aburiyo weta untosheme noza kutembera noza kweyiya nkembera ya hati koko shanga oriyo notandike ntaro nashona nyoko akamuntu wenda ki ekibanza nekibanza cyo kubasha abo nkate barakihirari nyinabo nishebo nabo bambe bakeyi abachikorera bagira ki endwara sirimweje yo kureresa ubutabanku mu maka sister charity taro kintu cyukunkora kubi koko banozo mu bushambani aho muntu yafutango rukuzayo ogwe nayabo mwinazi wawe konka yana argaka kushanga wisiye bigere birahera rukushohora umurogi okamujotiza tuze kucebeza taro kubasa abantu ntwanguhira kuza kushambana kuzo mu kikorwa nkecyo konka omukwerinda tugumirwa kugera tuino kutere huru ya mani okwerinda ando shanga ko kuzumbu shamba ninkogwe just kweshemeze kiro cyumu umushija yakunyizya mukazi yakunyizya namwe hatabiro ekina ningambira woman emancipation empowerment twingane umushija karaze kukwana nanyu mukazi nze kugira ki nze kukwana iyo toka amanya mukazi bo obuwashohora sister charity umushija ubundi yazo mukapira tokuma kwa kushohora wache nekindi ninga okayaza kuzo mu kikorwa nkecho tiyagishaho kirye kiniga abo kuyori umukazi wenda kushashura umushija ngo bakuze nakwana Prossy nakwana sister charity we konka kakuza kugenda agenda yerinzire ayitebekanisa are you getting ninga nabaya ya konkiyo agenda nekini gachona oyabura yo sirimu dero sirimu okigisya nyencha karo okigenda sister charity okiza kuchebeza hirwaro ekipande kiza kigamba ki akoka sirimu reresi yone kugira ki erimba jirwa orebo mwirima kahi mahato bwentaro za hat ogo mwirima guba ejo sirimu yiba kushanga hato ogo no mwirima muka mwenu gongu za kuba mwirima gukinga buri cyumwe cyona no bumor nenyi jineta razirare. Are you getting ebyo nibyo bintu bice mwanga twashanga nguye mucyara wose rimwe jine umushija bundi yabatajine nibiba atakuchwana nazabirwache atakuchwana and ekindi no turagire nkumatwingane bantu ngo twingane turumbara iyo mushija akutahize rero nk'umuntu ho yaza nekindi sister charity society eituchurumu sister charity shahezi nashwirwe bakanshanganye ne sirimu umushija atajine niyo nobekhe mwa society hacharo gamanya kumanya mukana kaine sirimu bajini kandi to abantu tukakima sirimu nerabro muhanda gumwe bindi webyo nebyawe itonto mangu no bushambani sister charity bwaza kushesha okashanganye no mwa nshwirwe nyino mwana wahe niribi hano mukomo ngo mwirima konko omushija yareto mwana mukabantu tugukuba mwirima ko gwachi kikube cyagaro nicho nagamba woman emancipation tujigiye mu yatuzwa yatutegamisa twahondana twaba confused twahondana omukazi yabura kumaho koma omushija yabura kumaho koma hatwatandika kwihaye bibi. Yes. Twatandika kwihaye kagireho woman emancipation omukazi akire mwakora arumwa abakazi nabatizire kushwerwa akire byakanya atagwa kinta kwecanga omushija tukabagana achura batandika kumbya abakazi barubaje atunomanya omushija bware yagira mutoka omanya nyuma tumugine mwine naka manya ine munanga atubito omushija bwareba sente zakanya atuma yaza kugura ekibanza Kampala manya yaza kushwera yo ndizo mweni we yeyiye. Are you getting hato shanga wareto mwirima wareto butabanguko bayido tarompara naziryo omumaka taro ziryo mumaka nguzikare to kintu cyamani mato bareta step mother atahor taro nitobana twartaha. Are you getting gayare to buguru mukanto butemo
kandi step mother hatoshanga abazire bakora n'enshobi omushije wiyazara umwana heru akamureta hataba uyo mukazi omubushemwa bwawe yogeta umane emancipation umanyo bugabe utandika kurwanisa abana ece cyana cyane mucyange az oteka mwabana umutima ki mubi hazembe begira ki embi bekura abana bakura bakumanya ngo riyo mwana tuwachi tuwitu na wakura na wakura arukumanya tindu wachi na umwe no mwana ayetamwa umwana agira ki ayetamwa hatoshanga ekano goriyo no yora abana oriyo no yora empiro mu masindi oriyo no yore enjoka nko kwakuba no banjura amasindo kirebe enjokota utkambere kugita iyegendesho kansi yachi yamasi nyecha karochi bano hezar buri okashange ochibanoza kutera amasinde oshange njoka yaberiye mwezire ki ezira abandi binji what does it mean ejembi bayotiro mu bana ejembi bayotire omushija ejembi bayotiro mu mukazi turi kugira ngo butabanko mu maka nuburetwa abakazi bonka ninga abana no nanabashija abamwe mbambakunda abana bamwe ito abandi batakutukunda that is echo nacho kiriho mbazire n'ekindi kibi munonga kandi abashija bino muze go kupamparinga abana babiki nyina akirga omushija cyanga yakwangisa n'abana sister cyara kandi obezarire hariyo n'abashija bakajanja mbenda kurikize byabanyi nabo mbenda kurikize byabanyanyabo ngumanya yataayaayisa barumwe ikiyarebero ryo mwana yatamizima yazasinki yazi ebintu nyenchakara ajatkonka kisigiro mukayawe abirago bambona atori yo mwana atunobwo mugaruze nyina hazo mushije otandika kurikize byaki ebya munyanyoko ebi araho bundo butabanguko nyina zarakiza kutayaye akika abakaza hatakiza family planning umukazi azara omwana abanze isimyakena ndonda kumukora sondijo omukazi nyoko zarakiza atoka shwere ngumba hatoguna umukazi takuchimanya omukazi nano mushija muikirizini reka habeho ka social distance covid kizara tutorarebera social distance amakuru gayo no mubana reka habeho social distance abwe entasya yanyu numubasaki koko mukikuru atakinasigali atoyo mukazi nengumba omukazi akiba yataha aze kurye byawe cyonka iya atoriya reka atoriya nengumba atayizire kurye byawe mukazi mbinge nyo tukurondere ki aho nanye kamaza ari umukana kakatakigarakaye naha atentaro zagira ki wande sisa charitenyo kuzara ya kare na izo wa ufutayaya atakwendeza ka iyo mutima gwo kumukuna noza gwihaka nakarwara bakareto mukanywa cyera ngatambukanye ahandi yawaje statement ina atware wareta mba mazara hati mazara na wari yachirwara yizo muka sister charite to kwenda mazara no mubazi yaza hirwara na indakaraza hirwara yaza kuraguzara bire yatahe yego konka nyoko kakurwara no bakubarubire senyiga no enda izashwerwe niwe ncere mfisire yes ashwerwe niwe rero atandike kukuragira bitwago mushije kwizezesha hana narganka it is both sides I get it bitwago mushija uko kwizesha hezi bitwago mushija manyota koreki ogunu mushija ki matandika kurebuza kuza hasi y'ekitanda I get it shikanya myoko byabaryangani ngamba onka abasha nibafero ko muntu kanshi wo mushija tayine ho kugira ki kupanishingo tashimanye nico nagambira turiyo twitwa umuntu buke omumakari yo kozi nyo tino rutaro ryo mumakoro takwa sitachari tekina kubugine nkakukunda okankunda we are human turya abantu tori nyamishwa ngunyawendi omuntu we are all human beings abachitwe na taputeka mwakantu ko buntu biyo makareba side ya mutara ya biyo makareba side ya mutara biyo mona enda love biyo mona enda respect nyoko karwara sister chari to ko kwenda bamuraguruze na nyina w'umushija nawe yarwara nawe na indagire ki konkana ho kwarishe nawe yetware aha nicyo kugambira na naba kikuru kubarize mwetware wizo muka yetware kandi waronto inde umwanya gukumara iroko garike yo oze kumiriro mbazo wabaro I get it katubanze twaza omukahoomuro kwa kace twine butuma bwabashobuza dachikezi tubanze twabwakira nabonye mansa kwantu garuka tukine Ayebare Prossy nyonsi yabona naje kwa natutangaza turebe ebiriko yongera hanshonga niyemwe katume
okurucheyo Omuhuumuriza tukiri aha TV West program ya SISIIMUKA njere Sister Charity nyeta chobutun Charity kandi chine Ayebare Prossy Omuhuumuriza tujya nshongezi kwatirine na nentaro z'umumaka kushanga abantu batakirebana muri isho ukashanga bakwatanide muhoro omwegumiza ati yarabaha ni maraho ati yagire ikintu nankati nkabasa kutaha mbaga nebindi tatwe turebe nshonga izakwasa kwanzirete ntarezi then tujya kuba tugeserezaho turi kureba then hakabaho centaro nke zazabireho abantu abatukabagaruka nsatu kanga cyo wa Ayebare ya kinde cyana yengera habi kwatena ne kwasa kubanzirete ntarezi then abone kushuma atoreke okutwine kuba tuzirwanisa. Sister Charity ngishwagamba zentaro nziretwa n'ubuntu buke kandi kwabwine solutions entaro ni nyingi omumaka ushanga umwe wo umushi oshwirwe uzarabana babikibonka bakubera umusharaba neke kwanga habwo kugira ngo wazarabana baki babikibonka n'umushija kwanga kwarahazi yes ni manya nko mukazi oyino kuzara uruganda ando kuzara uruganda Sister Charity no yinokuzara umwana umwoje at least amushija amanya ati kundu bantakiru hinora yongera haruganda rwanje ntuma ngo abana babikintu bazara baza kushwerwa handi tibakongera harugandoro konka tihana ande kindi iyo mushija no mukazi mwena mukwatanise kuzara abana babiki at least nogo muzombuteka ujye twonka Sister Charity for sure tuwamara kuzara tuwashya abana batanu uti namara mwena nyine ndangumenti give me a chance kanye nebintu byanje ndeka give me a chance kari yakabanza obakashwerere mu mukazondisha at least mwihehembe konka niwe osigaro ryo mukazi kandi abana ba Sister Charity basigare bariki bazo mwishomero bashome mwena ba having those rights konka umushija kujangu ayu arugwe mweje engungu arugwe mwoko kushoberwa abukana kachi nabonye cyakare yanafa ino mtabana uyasiga haruguru oraka insariki arugana konkati ngwa ndo mushija oze kurubatira mukazi ozira abana apana tubazire hamwe shohoro gende nabo tinguza kubashomesa kurya kubakoresa bambazara boje kunayanzire ko bayibaho hinone narebere program wana TV akajura Radio West Dr. kana na shomesangu twataho buriyo kapoz mwamwikiriza ino mukazi n'umushije numanyo bwiro mushemeye kuzara mu mushikinaki nyaka change sanach following ya cause ignorance niyo negira ki meteretera niyo neitama ozo mumva utinyumwe no kuzara ruhangana ko yakunze apana reka kuba mushema gendo consulting Dr. akakigamba ngo araho bwire obwamahuru go mukazi ombwiro anyway akashobora mu rurimi rwabo ko kacho kizire ki kiriho then yayoreka na namizgo mushijo bwiro bwiziramu obagina mano bwire bwakubasa ko yachobora muzombasha kicirareme then yo mushijo go to another alternative ono businja Sister mundize mwembi obusinja tubugumaho kutara kujango waza kupumpuka na nyoko solution yo kubanza nagira I get it na nyoko nabazire bawe bacu mukazi azira abana babiki yacwecika ogenda oshwerwa orondo mukazi omumaduka rero mukazi obaka kwiza kwaranga tano kata kuzara kimanya bikibiki namwo omwokoza yawe kiserani na wakongerera abiki hata bizibogera ki oyongesereza are you getting so ebanze bitwatugamba this land issues abazire mwegesa abana okukora ibintu byabo for sure twebera abantu atabitukurebera ba president Museveni vine ningo wembezi vine bakabusikaka hibakagira ki they fought for what they are so mwegesa abana banyu kurwanira nabo kibaragira ki ekibarabe konke kiriyo kirete ntaro maka ebibanza oshango mukazi nakunda abana bamwe oshango mushija nakunda bamwe akiza kusara kibanza abura kugira ki kuringa no mwe mukiba mwafire ninga mukiruhu abana batandika kwekwatira ki imwe abazire bukarima kusorovinga ezembera numwenda baroya abayigana nabo kuronda ko kuriya numwenda bakore nabo kuronda ko kuriya it is business nabo babashobire bugamba very good no bizire ki azifu bato bazire ati cyo kwa niterabembeza umuranga ngo barebere hare baro kubakubasa kumaraje mhonda nyonja ngo kato bwiro butwahi benkare jinga buri muntu korekeye then abazire mwamwine byanyu to me
mubuguze mwamara kufa omukazi no mushija mwamara kufa ebintu babiguze then abana they share money equally yeah embere y'akasente embere y'akasente oraide kari amahuku akari oraide kakoze so mugasagira ki akasita cyarte no kuboyine tukagira mwanya hantu hamwe oyino mwanya guryo mizi oyino mwanya guryo harshozi oyino mwanya guryo rutoke oyino mwanya farm you cannot balance are you getting konka kasente nibaka balancing na umwana yakura ari kumanyangu eri farm tiye soronga zejo farm okagikozesa muyiha mu school fees kanareba wananka hakwaho complete randorso baba mwahika guza hataho byo yaruga ahabe hariyo wa no areki kari cyo nakugamba abaganda bagire bijja but nabo hati obushumankuzina na government nobwebembezi ebintu byona mbere tubwebembezi hati nabo batandikiye kuzikura emirambwe no bari bazabukede manyazi kude manyajaja bici I get watoshanga babura no protectinga konka mwamwakitireho ngo iki ne kijja ubwo mwanya mwagorekera ki dena hasigara muguze dena ekintu cy'Rwanda kiretama okurwana mu maka ozira abasigazi batanu omwe yayombeka hari ondijo hari mwareta bakazi batanu hatumanyeka yatogota arhori ya kibikindi mwareto muganda mwareto munyarwanda atubona bizaho bareto murro konka to be on the safe side at least nanka yagire kiruhura nondi zakashwera nyanto ati mugumana mwiza hakijja okutayaye deno businje mu makabugira ki busigaramo then at nebintu byingi sister Charity amakagara but ninde tukaza hamwe tukasitama abashija bahati omukazi wa kareto cyumufuna mwikirize embera kana emancipation yizire omukazi watu no bwako batashomere sister Charity bariyomba areba mba urebi tukugamba radio nizibana zigamba amasumu ngasibana bugakora people informed tukitwariza mukazi wa karenka hati hereza ho mukazi obugabe aho kama hati sister Charity bwiro butikamu mbabihanga bakazi tukiriyo tunyigiro abakazi abino bugabe hati nito abaye hireyo Sitachato kajoti ni mechi inkwenda de kandi geyo konka bakazo kwenyuma bariyomba agira ati omushija atakwenda kwikiriza ngo leta decision ahameza na wagireta nayenda kugitera obu yagitera manyoro yo nogira ki nozimba no shasha gyose cyane aho kani oyizire no ndogiro mwoga guwateka ki ahaka yawe konko shanga buri kimwe cy'uwareta omushija nagira ki nakipangura hati manyota andikemizi kama nyoba otakigereba nanye ninkwimata nabana be bari abana bawe ore hati batakizire ki batakirinka ba ebindi sister Charity beresero butabanko maka edines abanyadini munsasire edini hati nabyo babirenka bafumu tujye mu reality no mukazi nagenda bagambaho kandi rero nibitwara abantu yes rufu yabara kugera inshindero nyo muzikimbwera gwera abanyadini bari yombita makagabantu andi edini zona bano busiramu bano bukaturiki zona omukazi akizo omunyadini okumutekerereza bizibubye ekikuzo omunyadini kako ari omushija ogunkire ko omukazi omushija otakumutebereza mu kitanda hati nyoka manze namukorecho then nzengira ki mutezi abandi abanyadini abo kukunda kasente akikore sister Charity ino murumo arije hata arondo kwarataho muka yawe akajuzuruga kurondo kwara kwihe muki akasente rero bakuguza oiro yemitwarenga hi rero mamutembenyo nyuma muzahanshozi ziha kushaba mwena kaviyo kona kagira ki kajwanga kana bakaviyo kajwanga abashija gyo mudinejo goryo muri ogwito nshabanya kiro ogwito nshaba mwihangwe ogwito nshebe kandi kibigire kwaza ati nabashije nyo umurimo gwo kushaba abantu mwe tukujyana no kurwana se diningati omushijo ine gwire kibwo koraro mukerezi yo kararo mukandiso kararo mu over tukajya nemirimo yitunka bacyara ayugati omushija yazo mu overnight mayo wa pastoha omukazi yazo mukerezi yamanye yoha oriya yazo mukandise yoha mayo omushija yazo mu muzigiti hatoshanga akaviyo kona akatoko manyo mwabana sande nabatwara kanisa manyondi za batwara pastananka rero manyondi zo nabatwara muzigiti mwana murengo tumkwenda kugira dineji for the sake of for the good of your family nejo family mugirigwe wano rero ry'umukazi no mushija muri yo mukemwe ninga nabana okareba omwana otakazireka
utaherezwa umwana ubushobozi kurete kidindira muka yawe mugambire ko rushohora wagireka yawe ugendo yo tongororo endeki au kanje deals with politics nike binavyo butegeke movement NRM FDC aigena yabe no mukazi wakasharamu yazo kuburira hanguto mukatakuteka abana takubana zabambaza ishomero bya katolize nkani abashishaza kwa kimwe cyikumi ataka hene na school fees haki omukazi kandi sayo yo nohera mu kimwe cyikumi ti yakushabiramo apana atumwendo wari mu kindi hatoshanga mwazo mukakuye rero cyuza wa pastor ningo refranda ninga father ninga sheki akujate kikomereka yawe to kwa kimwe cyikumi obwo hakimwe cyikumi to cyana mukazi to cyanaka nondo cyereze ki wenga sister charto mushara gono gwiha ejin weakness munonga yabakazi omushara gono gwiyabura account chu chuma chikumi mucha chona chwera omushiza akizagamba then omushiza akizakuzibura omurumu okizo wa pastor okizo wa referend wa father ohire kimwe cyikumi akakwagira ngo oragamburumu of course not akagira ngo reto mushija mwizaho abaza hagati abahabure kandi hatokora atandika kutamwa mali ahubwo mushija ari cyago ogwo mushija hapana ogwo murigeho sister charde mandebere nkurebiro ndizo ogwo mukase murigeho nkurebeye ngo haruma aba batahiremo babirabe bishobobo abatatira hamusinje gwe that is yes at tugiro mukora sente nico nakugira poor governance obwebembezi bubi atugiro ombwiro bwo kujango buri omwe akore cyakugira ki cyarwenda buri omwe ashubure atutugire kai sonze ngo bantumwe kuturazo mu kushubura tukebwa maka nyoni mbashabu yomora ina ashubura sister wano ushubura sister Charity shubureka yawe shuburo mwana wawe shuburo mushiza wawe wazo muchachi. I do encourage people to go for prayers nanye nishaba nanye ningira konka nizo muchachi kure kigambo ekirize kunyombeka neka yanje nizo muchachi kure kigambo ekirize kunyombeka on business inkara kunakwata so murumo gwanje neka yanje nizo muchachi kwisa yes kana kuma muchachi zindukire obwiro bwirakawe mothers union irokozo mothers union hat no box bwa sente tachi ba area mothers union nkusama sister Charity mukasharinga hati nakasente manya tutere tubagane manya tutere oba bagana makanuko gariyo ngagira kinga baganuka hari yakindi sister Charity okatere cyesho ngo umuje grade nkancira umutonta ku mama kurugaje konga kinkucura eche cyesho ngo kirumwa makuru murumu grade umweje grade sister Charity kinyon citamaka nyoka mbagambira abashije abantu mwe mushano ngendo reba wareti yamera ekubiha otomero mwichi arjira university iyo nasinya foto rajimazere wahirwa wizumo muri imbararanga yakucero mu ngaro wagira kasente utandika kuyabuka ba university nyoka nkugambire buri class yo kongeraho and it cut across kobo mushija kobo mukazi sachaterizo wo in a degree nyencha ko wa ngero masters you can't remain the same ogendo tinyonye ne sente zanje kanze kushwero wachi wa degree obwo bwa mushweza sente otinyonye nda kumutegeka owa degree na wakujya ati ndu kutegeko aho kana nakumanga utoshomera niwe no manyango ashomera tayine sente hat obutashoma na sente bitandika kusindikana aha muheru ubikiza kwendera oriyo wa degree na wakukiza no gwenji otashomere arabiro mbaro yazi bikiki ebitabi kunyaburaho abitwara agenda so ahabwa hacyo takwikiriza koro tarashomere rondo tarashomere mushomesa abana that is uranga kare yakwiriro kamara senior folk iza muri imbara ranga kakucwera mu ngaro kakora sente zikakanya ronda biki basini ya fombaru agendo omweje so kushubura mushubure ningagumo mukara kureberere koze kushubura mukoreka konkiyo uri wasini ya fomba ndakuyaburo ba masters turya solutions ningashi ekitwa kubasa kukoraho okubasa kucendeza ahakutana okuri omumaka ningashe ntongane eziryo mumaka ningasho kuryana okuryo mumaka okashanga ngo mutakurebana na mutahiwe ahabwe inshonga zitari zimwe na zimwe yazirambikaje of course ni nyingi noza kweyongereraho kandi hatiriyo ntureba tukaziha tuta ko kamwe wakutwikiriza ahadakike twanze twagaruka twahumuraho kake turagaruke ngenda tantira hanshonga yaba step mothers na step fathers tata yatahize nyo mukatinkuru batayi aboko bakanga mawe nanye mushija nanye tata mawe yagiziro ndijo mushija akarga har tata nanye ko tinta mweshirere cyo naje kine solution ciao kamure sakwantu garuka na Ayebare ahashongejo.
Ochiri nitwe webare tushiriya program ya SISIIMUKA njeri cyo butungi charity nyeta sister charity nchine mpangare Ayebare Prossy nyensi yabona kandi turi ahanshongeze kwatena no kwangana ko mumaka okutana ko mumaka ushaka ko atakurebana na mutahiwe kikureta twakireba haturi ha solutions ningasho kutwakubasa kubikinjira ubundo butagomiza mu bitsisira maka na namushabire nkuturagarike tutangira hanshonga ya step mothers na step fathers twetata kuyatahize twatana nawe n'umugore we twenda kumureba itwe mawe kuyayengereza tatitwe ngeni yatama yana yendabeho yatakwendabeho honece naje chine solution. Sister Charity, anyway, I don't know where we're going. Say over to you to gwiraro, over to you to kwerekerera. I don't know. Abantu katubuziramo amakuru. Atakantu akobwenje katurigiremo. Sometimes I tell people, umuntu nogene yofura ko munyabwenje nkoshome. Konkora ibintu byo ryo nokora. No tarashome nagira ki. Yeah, no tarashome nagira ki. Nakuchira. Nyo mwempura naja ntoba tugaruka mu traditional era. Buri abamami tobe babakingira no munzu bakabona bakabatera bakabura kujya ko batwora azara bana nkikumi na batana. Aro atkuwaga bya step kabugara ko bya bakabine banje abahinga bagira takura no for them objectives zabo zikizire zitu I get it cause ko kuzomba kazi bakare akugambire be babakora ani ohurombiro gwagira ki ando kire bito abagirirwo hemba bazi waya biturukora hatu wagambire bya step mother na step what step fathers emirundi myingi abakazi tuyiniritima abana bahero I don't know why bakazi mumureke tugiro kuma sister Charity agency tukuza kugira ki tukuza kufanayo turebere families za succeeding omwe ko gambira umuntu nguyo tokarebere biti orebere ki you have one man you have one family konko yo firo reverence yon turebere abakazi abakuruza abana batari babo bababera bo mugasho indeed are you getting sorongazo umushija yakoretera umwana umuka sister Charity umushija nakoratera umwana wa murisa mureberera mwakire nko mwana wawe deka kurubatira ki umwana kana sister Charity hizurumuzi omukazi nagenda abashija konkani mwe nyoko kabashija no meseriyo oberiyo ne wawe abata abashija atubariyo bateka teke wabakazi yes abashija muri yoko mbire bakazi muri yo oshango mushija ashora mukazi mushija asiga heka agenda atahirira mukazi waremirwa makayi n'abana bashatu atanika kwera abana bori yo mukazi bashatu abeyo mukati bazireki hati nakugira ngo uyo mushija bire kikazi nojya nakujuma and ni wori yo muntu mu society niyo nwenda tukore nko mushija tugiro mbwire kugumere abakazi batanika abashya batanika kutege ko abakazi mwarebensi kanci mwarebensi yazumbu omushoborozi bwo mukazi naki mbe mangwensi ya cause from the origin enseryo mu bushoborozi bwo mushije eco taza kucazana hono kugira ki emancipation tubarazire ngo twingane emancipation empowerment no kugira ngo mukazi otare batirirwa konke emancipation empowerment razire ngo orike yo mukazi wobo mushije no ozo mushomero shome batakutera ni oze kuraguza mwene of no human rights of no bugari I get it and ko kuza kukirebe cye kintu ebya step ma what agiremo amarogo sister Charity amarogo garengire ati kana amarogo tukatuma n'abakazi becyaro akazi bashomera kutugira koroga cyarenze kandi bashije abanyo kamba ngamazi ya sister Charity hizire mindi omutown hizire mwirogo ryemindi bashijamo abakazi baresize mindi abashija ba burobwenje taro kintu cyukunta sister Charity kushango mukazi nuwakuvuge kandi wakwasire navuga omushija mba mutoza okotazayo yangana na mwinesho yangana na nyoko yangana nasho abo wakuzire nabo oshango mukazi yiza nuwaracwera mu mushija okundoha oyangoha okoreki mwana recyagira ki tindu kwendaka yo kugira ngo mushija ategeko mukazi kandi tindu kwendaka eyo mukazi kugira ngo ategeke ki amushije mwize hamwe mwemere hamwe umushija kora shuro mukazi ayina abana ukamukunda mugambiro ati nyina abana banje kora we nakasente kakumara ningo mukazi nawe ndumurumo mujyo tubona nabana ko katu no sister Charity umukazi na Isaiah nabana baherunka babiri bashatu Isaiah ngana kuzara
rero nyina zarakirga yagamba ningi baramukazi ati ngitwito nkito twargayo ati nyo tinkabuna mankecho tinkareka munyanya zaka akafatyo okiga bagamba hangure bihano. Are you getting? At ore umukazi we for sure obusinye muzakurga Sister Charity. Oriyo no kuzabana bo rugando rundi no bakuruzo mu rugando rundi. Rwire mwamutagira hagati mukikirizana. Hata urukundo neringa hiyo. Rukundo neza ku rugando. Kujango kija kurya no kwaye byumushije. Hati bakweta omwayi owo kwaya nwenda bagire batwagamba kubi. So Sister Charity solution nizo tuzireki. Namwe hati ine kesi yinyine hati. There is are marriages. When you know we politicians, no in all aspects of life, politics. When I thank Sister Charity, we will not gaga yoninga. Sinjiro no. Kandi nyesimba na bashija tingwa simba. Sharatse mukakaroka. Kagarama. Yekebeha. Ndumara wabishoche kagarama. Okay. Sinjiro no si. Ni nyesimba na bashija. Nyesimba na minister Rwanda. Okabotaro. Are marriages. Sister Charity, are marriages. Yes. What do I mean? Are marriages abana ne bazombufumbo batetebe kanisa. Omanyo kambu kokakala kwebembeze na Sister Charity think my hanger na kwebembe. I don't tolerate such a nonsense. Cause twantu enda ku developinga, twantu enda sehwezi. Twino okurwana so obusuru. Kana mwebembezo ino kuteka techera abantu. Me I cannot allow someone who is under 25 years. Kushwerwa. Kuza kushwerwa. Kawakucherezo kuzara mwine. No, me I cannot allow omushijo takayombe chiri. Ngozo mu kibuga cyane akagamba ki? Obujenye. Yes, rugahanso rukukuro rukumanya. Nyino kuzo mu kibuga cyondizo nyino kugera ryo mushije. Ko kato ryo mushije ndo shwero wanyokozara. Sister Charity bakazi babiri tubakuza mu nzu emwe. Ndo shwero. Baro nwenda kushwere omwanye nanishe. I get it. Is that marriage? I hope sinje. Are marriages. Namwe hatine kesi yino. Omukazi no mushija bakiri bato ninjya bari nko mu 25 bina abana bana anda abantu bakushwera bakiri bato Sister Charity bakacera real nibabataka etekateke bomba mango kuzara bakata bina abana bana eshahezi omukazi ayangine tayanganire wabo nibyo emancipation empowerment ina nyibagambira omukazi wakakwabro yangana ogendozo wanyoko na shaho kusimintuka barayizayo arete nshonga iza nabazire bazitereza konka wayangana muzigo munywani wawe wayangana hare kandi wayangana ndo wakinyo cheyombekede. Yes, arumwe abantu bukwiza kutera namaka. Sister Charity oshange mukago yawe yona nabaki cheyombe chiri. Harumwe abakaza bare mirwe mbenda kushisha makagaji. Gambira wo kutara no kugambira mico yawe. Aha. Eshaza yanga nyombara ayanganiro wachanye cheyombe kede. Kora yanga no kagire nshonga zawe nabaro. Zo mu RC ombitongore biru police ero. Ebyo tinkubyikiriza tuzombazire. Abazire ke barazo mu nshonga baje nkonka hati abo ko abantu bari otikirizana mwena numba participating mbibi. Yes, so baje nkonka musigaza hawaba mubi mushichi waba hawaba mbi mwene mwamwe ndakora do this konko mukazi nasiga abana bana aha muzugo abana bashemeye kwambaza mu ishomero ana bashemeye kubane bari aho nabatakagire mu ishomero ncuce abatakagire hibere hagenda aza kwangana. I get it. Kaninyanga. Ezo are marriages. Obwe no bwebembezi bubi. No bwebembezi bubi. Oshanga shahezi mwine ebye bikunta manyawo. Mwine ntebe yo kwebemberwa mu cyara LC1 ngumana areba obutabanguko bw'abana na nabakazi. Konka ogogo kwebembera ntebe ya LC1 takamanyire nguhina abana bari yuni bararo mu nzu bonka ahabwo butikirizana bwishe naki nanye nabo ngaraka nkubuza Sister Charity abana mwatandika kusigaho kusiginganya the husband and chukumise kiriga kiba kumkwangana echo kiro agaraka baterana bazaro wa katano no wa mukaga baremirwa kutekaho solution baremirwa kuteka hembera yo kureba okuba kuzaba baziwe konka bari yo nibazo omukahugika taru nibagira ki abakazi murekeraho kuzara abana baheru mukirijeo abakazi murekeraho bushambani. Sister Charity think charger and in nature Sister Charity tokaye hange chije
And we do this in the name of revenge. No, tokayihange eshahe sister Charity twazinda reality. Omukazi bakukingirana n'abashiji kumekiro cyumwe. Wahirwe no basa kuryama n'abashiji babiri bonka. Bato kwayo nabo nuriyo wenzaye. Konko mushija eno mumani. No bakumukingira n'ebikazi 20 kiro cyumwe. N'abatweka. Konko iyo mukazi no bakukingira n'abashiji bangaye at least noza kutweka omushijogu. Omwe. Murebe from the origin. Owisirensine ni Eva omukazi yamara kuretera Adamu yabe kinyikiririza irokozo wa Abraham na Sara yabo mukazi enchigo tine ruzaro Abraham yakununtukira Hagari Sara yazari yabankenchibwa konkara hanga yizuka Sara ihagaraka yamuhereza omusika Ayisa Hagari kiyazira kazaro omusika Ruhanga kare yakutire ho mugisha ngunoza bwo mukomwe ruhanga yakutire omugisha omushija no bwara kwarahaze mawazara bikima wagira yazire ngo abana bo mukino baba mu mugisha gwekejo nibiza kujuna ki nabakuramba jijuna sister cyase byo kugira ngo omushija yashohora egitwingane mauma ne special manyawati ngo omushija aza kushambana nanyenze shambana omushija yararo mbara nanyenze kuraro mbara manyaki tenabe nabashija bo kumukora ku cyo shambana nabahi kandi njangu nazo makagandi na nyimba nazo sister Charity kindi nyo hine bintu bikujya tubabanyabwenge for example mu studio tune producer no mushije ito turi abakazi babiri ma twatandika ati tukayingana abakazi tubire binji twakira ki abashije so sister Charity ruhanga kari syo bwira akajyangu yahango mushija no mukazi bona babalance yo mwari mutayo buri mutayo are you getting cause I have a friend in America babutwepansa azatiriyonteza yes America kune kikwani ngamba nawe anyoreka umane emancipation na twingane ahibishye na hibizire anze ngo hata America no bwo kurebe hariye busiyaga mabiki twingane niyo yazire ki niyo yabirese hata America nakujya ngo mwango kushwera umukazi wo America no baza Europe ntwaye akajya tumukazi wo mu Europe kumushwera no bwakuba ine center ro kukiza ningane nagumari yo mukazi agumari submissive atko mukazi wo America no byakubatine center atine nakubero murro are you getting no right by byito byamuhero ndiye ni imbere bwa bitu byamuhero abakazi numanye weni ndwaniro mukazi abakazi ya mothers tureke kurwana n'abashije mu rutwingane sister Charity obwamaraya burenge series mukazi wo mushija kara kuremese you have a right ekagisiga konkoro kumangwe ke wasiga abana hina yiwabasiga mureke kuzarebe tindu kugira ngo gumo mukomwe bakwara haze bakutora konko mushija kara abe maraya akarete cyo umushija kara abe maraya akagira ati humura andi humuriza nabandi abakaza binenye nende zinemba bazezuru kwasha maburikiro nibenda bazare nko bumi no mugire family planning ahubwo kuba abana abiriho butabanguko bwinji kandi obutabanguko bwahendera ngo abana no bazireki bariyo nibabona kandi ni mwabashije give us respect sister Charity kwasa kubanye n'umushija wekitinisa rero katandika kuriyama na house garo wanje rero katandika kushamba na hamuzigo if you want to go out give me respect ngo kamureto muka abakazi bashije makamba gambera abakaza itutura tugiri hari namara kumanga sister Charity baro na nyenda ijo arinde amwikirize ntandika kusindikana niwe konka mushije wanyenda ntakumwe mukazi wahindu mwihahona ninguma kunu yombyanze that is much better so respect love obuntu tubone kuronda hiturukuza otherwise thank you very much yakoze uromukanwa nyo ni mumanya ninyo ko musharaho busharaho abo kubenshongazo zikamutamakare naronda ica solution za kwasa kubanza baho nuko toyenda tiya kashonshele chaka tatwino mucara Ayebare anyonsi yabona Ayebare Prossy njamahururo kuyayatabuka kumanyisa ngo ko ibintu tubirunji konkara hangana bwabo muhwezi wito muzire bani wakora umwoga gwo kuzaje omwana abanyengo mukazi bamukwata bati amanyengo umwana kwakora jirati amanyengo nabasa kumutasa umuringo gumwe ningo gundi abana bakayebara upright wabare ogumane twakumura twakwakira mzee ibisinsino na waisha zane party ninkushaba ngo gumeho